Kita ikut apa yang kena dulu? Macam mana yang apa? Macam mana yang apa? Dia biasa notify kita ni pun. Hindi tension gitu kan occupy the space running I don't have to talk about shy but even running route. I don't have to talk Kadang pasti. Siapa? Tegmud gibri bayar ni msasho yunu Bayad. Ya bayad. Kini iya Ini pedestrian. Amar baga ini isu mana? Ila dia Oh itu gibri song ni supo supo. Ini iya terwate Haka TVC ni nyempat ya keren halor ki mobile vendors nyempat ya keren halor ki seasonal vendors unilateral Ngang ifide I'm here to ask you please stop Nyenum sha Otherwise we are going to Bherau Yaka municipal office this is too much we know that the discussion has not happened MP keepin thought you there has to be a solid ground ba kini keepin thought ya gaya apa kihat la ka jong bapli petty business and ki kamaya ka hok Islam jumlah beraikan lagi, dia kejang ajang, kejang ajang. Hakor nampak macam salah. Laidon kini ayat kata kecil keren ini. We cannot tolerate this. Kaseng Voice of the People's Party VPP haka arpanyo trik menaibian arajar akusan kelahir skandailat mendikendu ikinong dia jingdia ibat ruakwai so batsha badu menekran ke officer ke Shillong Municipal Board dan pilih halo ke jingdia ke Shillong Municipal Board yakinong dia jingdia banterwa di jingdia hakitan kendailat kini kelong shisni hadian bagi Shillong Municipal Board kaladat ban kini ikitiar jong kinong dia Presiden ke VPP uba Ardan Mela Basayumat ula penpau bagi jingdia ke sorkar banbe ki diginong di ke besuyat ban kamai jakpo kalong ke bamiahap namar kimpenwit yunu Hagaba ulama hamru ke Shillong Municipal Board bagi ban sange ano ban pentot iginong di jingdia balada kadang beteng keseng VPP kancim da kesen jam ke batin air. Ula ongru ba ke municipal kedai ban penpai gimar ba ke lekeni iginong di batru bahkan penbiang iginong di ya ki COV namar kedai kamram ke sorkar ban penbiang ya kani bat kemdai banduk kamai tang namar kani ula penram ke sorkar namar bamle ye dia ke bedi drugs ni ki bedemet hendrai ke simkia ban khang gini ginong dia ki ba kamai hok bat ula penko de gok ong bag sen VPP kan penbiang ya kani ke jingle jong ke sorkar Convey the message to the government that we are here to not to allow it. You convey the message. Otherwise there will be a problem. I'm telling you. Isong si Jakarta tigran ko hok Ya kata semua serapan ya keren. Running from driver taxi te. Running from taxi. Larom sanang lanang sarom. Dawali yuan siang tang bayar di siapa macam. Hapon keren ka PTVC ngia keren bangin ya ka tungkaan ka habdan ka institute survey pilih hajaka ba pintip ki de shisana ki bamdan la da kumwai ki ba one day hang ne mo hasurok dadap kata ka institute survey pilih ya ka claims and objections khnang ban yo bet ki bede hok ban yo ladap nang ta pi aya ka COV hang ni happy bi ki le khnang hata ka kom ki pen kol mar hado kata kata ba ngala ban ong ba ki bre ki bam dei ban yo hok ki yo. So we feel that this is too much because they are not disturbing anyone since they are the mobile vendors. Had it been other vendors, we would not have come. So we are here to tell the municipal authorities that they should not carry out this, they should not ask them to leave this place. They should allow them to carry out their trade as usual. You see, we have already instructed the officials from the municipal that you should stop at once. If you don't want to confront, then you should stop and you should convey this message to the government that we are here not to allow this. Ho don katukan ni kiba ya terwasa terwakwa ya kitu bada ya ngimong re don kiba sedang mensyong don mo complain na po hokar market kan ni sa ki peni gitu kan
Actually gitu ba su kumbade kot kubo su lay atat day atat barasya day atat katumla day katungin katungin bentor ra. Handon ngi balak sedang pelang mania syong muminin. Tingi yo no complain immediately na po hokar market nga solution ngom balay pisa kita ngim yo ipat handi ka officer cuma kila ikitu imdai ba pili gitu barasya ra dut para kwaira. Tapi komi gitu ngi ba. Kamut kani ka Kamba very clear iba pili gitu ba day Syamadan ikba day kwai ikba day kot kubo. Blengin ba kilit te. Kilit artat iterwarta de kabang. Tanda meninggal astang gadar perak nangut yo complain immediately na po how karmakan al sunding ban sih they don't book li complain kum tu tinggal kerja ngiri request mbe bengi suat hande habe mah bala dai ka free zone tu beling ne sa men bon tu yo wan problem system ya kamut kam dai gitu ki ba ya na mbe no that not at all